अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे उख्रुलदा लमगी वाहौदगी खुंजा मसेल खतना चैनबगी थौदोकता मियोय अहुम सीख्रे कया अमना असोक अपन नंख्रे एमएलए अहुमना शांति पुरकनबा अपील तौरख्रे नुमित निनी की मनुंगदा फाजिंदुना थमलिबा नहा अने थादोरक्त्रबदी कोकोमी वुमेन विंगना अकनब खोंजंग जंगसिलगने महात्मा गांधी ना पामजरंबा नॉन वायलेंस अमसुंग पॉलिटिकल के ओइबा पाम्बै सिंग सिजनदुना प्रॉब्लम सिंग असे सॉल्यूशन तौबा दरकार लई सीएम बिरेन नॉन वायलेंस की पाम्बै सिजनदुना नाकल अनिमक्ता शांति की वारी सानरबदी इरांग असे सॉल्यूशन पुरकपा ngamgani थाजै ओ इबोबी मणिपुर पुंबगी कौरिबा बन असिना थौबाल अमसुंग कक्चिंगदा चाउन अकाइबा पीख्रे ग्रेटर इम्फाल की मफम सिंगदसु लंबी थिंगले अमदी कुकी न फाजिन खिबा मैतै नहा अनि की मतंगदा यूएन जेनेवा ऑफिस ता लेबा ब्रोकन चेयर की ममांगदा खोंजिंग चंगसिनख्रे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरमिबसिंगबो तरामना उक्चरे पाउ संदोकना पिजरे मतम सांगनगी ममांगदगी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की थंगना लेमिनबा हुनफुन अमसुंग हुंगफुंग अनि की चयेतनदुना लाखिबा वाहौदगी इखंग खंगौदना खुंजा सिंगी मरक्ता उंखतनबगी थोरकपदगी खना चेनबा यावदगी खुंजा अहुम लेखिदबका लोइनना खुन अनि असिगी खुंजा सिंग असोक अपन थोखरे हारे हारिबा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट मनुंग दलाइबा खुल अनि असिगी बाउंड्रीदा चयेतनबा लैदुना तोइना खना चेनबगी थौदोकसिंग थोक्तुना लाखिबा सिना मरम ओइरगा खुन अनि असिदा सोशल वर्क सिंग पाइखननबा तांगखुल हुनफुन यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थाइसोना पाइखतखिबा होंगफुंग विलेज अथॉरिटी ना अथिंग पिरुबदगे खुन असिगी खुंजा सिंगी मरक्ता उंखतनबा थोक्तुना खुद थानबगी थौदोक असे थोखिबने हारे खुंजा सिंगी मरक्ता टेंशन वांगना लेबना मरम ओइरगा खुन अनि असिदा शांति रक्षा कायरकपा अमदे पामदब थोंगसिंग थोरक्तुना खुंजा सिंगदा असोक अपन यावरकपा याबगी ओइथोकपा लेरे हाइना एसपी उख्रुलना ऑफिशियल ओइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा पाउ पिरकपदगे ngase उख्रुल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दिंगरिंगम कामैना BNSS 2023 गे अंडर सेक्शन 163 गे पावर सिजनदुना उख्रुल असिदा इमरजेंसी थमदुना ngase अयोग पुंग 8 मखाइदगे मखा ताबो ऑर्डर अमा थोरक्ट्रि फावबा मी चथोक चसिन तौबगे अथिंग थमख्रे हारे हाइबा अथिंगबसिंग असे लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेनबा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई सिंग इसेंशियल सर्विस सिंग धर्म कर्म के मरी लेनबा थौरम सिंग गे ओइनदे कोमथोकने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना लखलकिबा थौरांग असे निंथिना पाइखनबा ngamnabagidamag hanyo luke rungsung SDC उख्रुल अमसुंग रांगम्या जांगमै SDC BODC उख्रुलबो थिंग्राशा अमसुंग नगरा एरिया की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओइना डिजाइनेट तौख्रे मफम असिदा टेंशन यामना वांगना लेबना मरम ओइरगा सिक्योरिटी अमदी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना खुल अनि असिगी सिचुएशन सिंग कुपना येंगसिले हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना फोंदोरकले थौदोक असिना मरम ओइरगा खुंजा सिंग असोक अपन यावरकपा अमदे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा तोंगा कया संदोरकपदगे इरांग हेना थोरकपा याबा फिवम अमा लाकपना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट ता खुदक्तगी ओइना मोबाइल डेटा ब्रॉडबैंड BPN D-Shed सर्विस अथिंग थमले हाइना डॉक्टर मयंगबम बेतो सिंह जॉइंट सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना खुरेक पिदुना थादोरकपा चेरोल असिना खंगलकले अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट अनि असिदा खना चैनबा थोकपदगे खुंजासिंगी मरक्ता असि अना थोकिबा थौदोक असिगा मरी लेनेना वेटरनरी एंड Animal Husbandry and Transport Minister Kasim Bashum, MLA 44 Ukhul SC Ram Muiba Amasung, MLA 43 Fongyar SC Lesio Kaising Yauna, Puna Kujek Piduna, Kungi Village Chairman Sing Yauna, Kunja Singi Marakta, Santi Oina Faminaduna, Wari Saduna Jay Naribu Sing SC, Santi Oina Lesinanaba, Apil Torakle. Minister Amadi MLA Nina Kujek Piduna, Kun and Yasiki Kunjasinga, Torakiba Apil Aduda, Aikogi Kulsing Ase Ipa Ipuna, Nusi Janana, Amato Evagi Wakalonda, Nakminaduna, Lakibane, Maherol the Gay, Nushi Janana Himina Basida, Pandoba Todo Karana, Amuba Kali Tesin Gumse, Aikoi Imung Amage, Mioing Actane, Yumno Navadaleba, me Amatana Tehide.
कुकीना फाजिंदुना थमलिबा मियोय अने नुमित निनी की मनुंगदा टेक्ता कायदना थादोरक्त्रबदे कोकोमी वुमेन विंगना डेमोक्रेटिक ओइबा मगोंगदा अकनबा खोंतंग तंगसिलगनी हारे वाफम मसिंग असि लंगतेल पाता लेबा कोकोमी की ऑफिस पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा कोकोमी वुमेन विंग के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर आर के थराक सनाना पावमी सिंह फोंदोखिबने महागना मखा तारादुन हाई हौखिबा तांग कुंतरेता थौबालदगे मियोय अहुम एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट याउनबा चतखिबदा कुकी सिंगना फारबा मतुंग मियोय अमा थादोरक्लगा अनि अमना ngasi नुमित तरुकनि सुरबा फावबा कुकी सिंगी अपाम डिमांड खरा फंगनबगिदमक फाजिंदुना थमलिबा असे मिचमदा तौरेदबा थोंग अमने थौदोग असिगी मतंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मियोय सिंग अमदे जेएससी ना चंगसिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्तसु कोकोमी वुमेन विंगना सौगतकनी लोइनना हारिबा नहा अनि असिबो यूनियन होम मिनिस्टर सेक्यूरिटी एडवाइजर अमदे चीफ मिनिस्टर ना नुमित निनी की मनुंगदा कुकी सिंगना फाजिंदुना थमलिबा मखोय अनिबो टेक्ता कायदना मयुमदा सिनबिद्रबदे डेमोक्रेटिक ओइबा मगोंगदा अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हारे सिदा कोकोमी वुमेन विंग इमासिना कोई चुनुंग हिंदोकना लेबा की लमदम सिगी मीडिया की लमदा थवाई कति बैसा सिंह नजबसी मरुओइना हौब तांग कुंतरेता दुब थोबांदगी नहा अहुंख एसएससी की रिक्रूटमेंट यावगनी हाइदना चखिबा मतमदा कोकी मिलिटेंट सिंगना मकोई लंबेंदी कितंग कंफ्यूज तोबा मकोई कितंग चममनबा खरा थोखिबदगी मकोइना फाजलकांदा नहा अमा थादोरा अकांदा अनीना हुजि पाबो थादोरक्तबा मधुगी महुत्ता मखोइना मखोई अपाम्बा खरगा मंतिकनारकांदा यामना कोई मिसमदा तवोइदबा अदुगुंबा थबक अमा थवोंग अमा चथरेइबा सिगी मतांगदनी तसेना ngasi एकोई तुम्बा चाबा खंगदना ngasi चही अमगा था मंगा तरु हेना कोई अवाबदा खम थेंगना कोई मतकसिदा तोंगान तोंगानबा टेररिस्ट की थबक मयाम अमुकुस बिसिन चथरई अदुना थिंखांग कयादा इवन ड्रोन बॉम्बिंग तौबा मिसाइल काप्सन बना चिंगबा मयाम अमा सोफिस्टिकेटेड वेपन मयाम अम सिजिनरका कोई मिफम सिंदा ओलै बसिदेशना ngasi अदुगुंबलबा अकोगी इंडिया की होम मिनिस्टर अमदी मणिपुर गवर्नमेंट की अदुगुंबा सिक्योरिटी करीब खरा अकोगी रिलीफ फंगनबगी प्रजासिंग येंबिरकांदा करीब खोंतांग लौकत्पिरक्तबसि तसेना कोई यामना निंगबा यु हाइबा वाफम से कोई ममा ओइबिदतना कोई थवाई पानबा कोई ह्यूमन ओइबा कोई कमाइना खांगबा ngamdoineba तसेंगना मसिदि अकोगी ह्यूमन अकोगी तसेंगना वायलेट तौरबा मियोइबबु अकोगी हिंसाबसिंगना अकोगी थारे थबानगी माइचासिंग जे सिस्टमदना ममा मपासिंगना कप्तना लाउदना अकोई इसासिंग तो कोई पुतचिनबिरो मधुगी दायित्वसि अकोई सरकार ना लौबियो हाइदना तौरिबा सिदैसिदा सरकार ना ngasi करी खोंथांग लौकत्पिरे थीरी सेंटर दा पाउ फाउनरी हाइबदुना यारगा मीगे थवाई कनबा हाइबस तमोइदा फाउदै अदुना अथुबदा ngasi अदुगुंबा आंगांग अनि कोई नहा अनि दुबु यामना नुंगाइतना मकोई याम नुंगाइतना तमोइदा अकोई हापी दोरा माले हाबे वखल अमदा मकोइना चीफ मिनिस्टर दा मकोइना रिक्वेस्ट तौजरपा अपील तौजरपा कोई बोंत कनबियो हाबे मफुंदो मधु उबदा अकोई नुंगाइते सातिना दु कोकोगी मासिंजु ngasi अथु मतमदा ngasi होम मिनिस्टर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्टर मणिपुर की डीजी अदुगो सिक्योरिटी एडवाइजर अदुगो अकोई ऑनरेबल सीएम मकोइना सबमाना कोना बिरकांदा अथु बदा ngasi नोमनि सिगी मनुंगा मसादो अकोई हिंगना अकोई ममा मपागी मकुता थवांगी इचिलनाउ सिगी मकुता सिनबियु चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना हौजिक मणिपुर थोलिबा एथनिक वायलेंस दा महात्मा गांधी ना पामजरंबा नॉन वायलेंस अमसुंग पॉलिटिकल की ओइबा पामबै सिंग सिजिनदुना प्रॉब्लम सिंग असि सॉल्यूशन तौबा दरकार लै हाइना फोंदोक्रे महांगना वाफम असे फोंदोक्लदुना ngase ऐतिहासिक ओइरबा गांधी मेमोरियल हॉल दा पांगथोखिबा जाति की मपा महात्मा गांधी के 155 रकसुबा मपोकुमन थोरमदा पाउमी सिंगदा फोंदोखिबने महांगना हाई स्टेट असिगी प्रजा सिंगना महात्मा गांधी ना यामना थाजना चचरंबा नॉन वायलेंस असिदा थाजबा थमदुना हिरम खुदिमक्ता शांति लेना माय पाकना चंगसिन बंगमगने चंगसिरबा मतुंग खक्तदा गांधी ना पामजरंबा अकोइबगी फिबम लुनाना थमदुना मसामो फबा नेशन अमा थमनबा होनमिनसे हाइके द फादर ऑफ नेशन हाइना मियामना खंगरिबा महात्मा गांधी की 155 सुबा मपोकुमन थोरम इंडिया की स्टेट पुंबदा पांगथोकनबगुम मणिपुर स्टेट की ओइना ngasisu ऐतिहासिक ओइरबा गांधी मेमोरियल हॉल दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लुचिंगदुना पांगथोके
Raja Thakta Pangthopa Mahatma Gandhi gi Chama Yankai Mangarak Suba Mapok Kumon Thoram Asida Swasta Bharat Diwas Lisingani Kunmari Haina Mingthonduna Ngasi Gandhi Memorial Hall Infalda Chief Minister Nongthomo Biren Singh Luchingduna State Asiki Council of Minister Member of Parliament MLA Singh Advocate General Civil Amasung Police ki Mukok Thongpa Official Singna Mahatma Gandhi gi Murtida Laisu Katuna Ikai Kumnakhe India Sinba Thungna Pangthokliba Mahatma Gandhi gi Chama Yankai Mangarak Suba Mapok Kumon Thoram Asiga Iroinana India Pumbada Hodokhiba Swachh Bharat Mission Chahi Tara Suba Numit Palan Galoinana Lulan ba India ama ohinana ba Masamu Faba Nation ama oibagi pandamda pangthokpane Loinana koi ahingsada thajasi non-violence aduga lairiba issues tawri bikuna politically ori matai sanarga loishina bhona ba violence honda ba aduga yamaruina koi ai gi wakhalda yamna laibak sigi damukta state sigi damukta miyam gi damukta kathokpa amaga loinana yamna neat and clean thamoi sengna honabado wadu oiminasi haiba wafam je mayamda pause loina ai pijari Hingsana Kariguma Waroisin Amata Purakpangamloi Manipurda Hingsaga Sagunariba Thokliba ethnic violence ase Mahatma Gandhi na Yamna Thazana Chacharamba non-violence ase Nakal Animakta Ikai Kumnaduna Santi Wari Sanarabata Manipurda Mahausagum Santi Hanjilakpangamgani Haina Hanagi Chief Minister Oramba Congress Party ge CLP leader Okram Ibobi Singna Fongdokre Wafam Masingasi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na Sinduna BT Rota Leba Congress Baban the Pangthokiba Mahatma Gandhi gi Chama Yankai Mangarak Suba Mapokumon Thoramga Marilenena Paumi Singda Fongdokibane O Ibobi Singna Makataratun Hai Democracy Chatpalebaktada Hingsagi Mafam Leite Haina Akang Ahe Singna Haina Badu Adubo Mahake Ing Batunana Hakpigane Mahaki Ning Batunana Ba Magaloinena Hanba Laitana Honagadabane Adubo Masina solution Purakpade Kakoi Tokloi Maram Masina Aikoi Hingsa Yaudana Wari Sanaduna Warishin Purakna Bahonabada Tung Koiba solution Purakpangamgani Haina Fongdoke Ngase Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ni Sinduna BT Rota Leba Congress Bhavan National Cleanliness Day Haina Palan Thoram Pangthoke Thoram aduda CLP leader Hanagi Chief Minister Okram Ibobe Congress ki MLA Singh amade Thongmi Singna Mahatma Gandhi ki murtida Laisu Katuna Ikai Khumnabo Utke Ngasige Thoram aduda MLA Kesam Megachandra Gaikhangam CWC member former MPCC President M. Okendra Singh N. Loken Singh Kesh Ratan Singh former Minister amade MPCC ki office bearer Cell volunteer Singna Mahatma Gandhi ki murtida Laisu Katuna Ikai Khumnabo Utkibaga loinana Bharat ki Prime Minister Oiramba Iron Man of India haina khangnariba Lan Bahadur Shastri ge Mapok Kumon Tabana Mahaki photo desu Laisu Katuna Ikai Khumnabo Utke Amaromda ngasi mafam kayada jati gi mapa Mahatma Gandhi ge Mapok Numit ki thoram pangthoknabagum Jirivam district desu District Administration Jirivam na Sinduna DC office da pangthokre Pangthokiba thoram asida jati gi mapa Mahatma Gandhi ki photo da DC Krishna Kumar IAS na luchingduna Laisu Katuna achamba thoram pangthoke ngase pangthokiba thoram asida district level officer amade staff singsu saruyake SSC GD gi recruitment chatkibadagi kukina ngasi fawba phajinduna thamlakiba maidai naha ani edu ki matangda UN Geneva office ta leba broken chair gi mamangda khongjang sangsinkre kuki militena phajinduna thamliba angang ani ase act of absurdity of terrorism ni loinana masigi thong asina Manipur da thokliba tangdu leita daba ase ethnic conflict nate Aina Yadaba Mapalam ki Changsilakpa Chin Kuki Militant Singge Thongne Loinana Manipur bu Golden Triangle ama Oirabra Haina Mi Paiba Fongdoktuna IPSA IPR Secretary na Thadorokpa Chirol amana Sarkar asigi asonba asibo nungaitaba Fongdorakle Nomi Chongani Farba Manipur da thokliba irang asibo UNHRC India lengak amade International Community ki pukning singsinaba ngasi fawba Europe talaiba Manipur Nepura amade awang mongpok lamdam asigi activist singna ngasi UN Geneva office talaiba broken chair gi mamangda khongjang jangsinduna Santi puraknaba pholaw lawkre Cherolasina makha taraduna
ngasi khongjang aduda yaukhiba khongjang loisingna miyoi lising humphuromna mayum makai thadoktuna lairaba amade miyoi chani kunthra romna sikhiba sigi matang daso paumi singa unaba amada paudam ki hainasu cherol asina pale Manipur da changsilakliba kuki chin foreigner singna chingkhong chingya da leiriba maitai singda tatana ete kya tawduna landarakpada India lengakna tumina khangsin usinadana leiriba ase khongjang aduda yaukiba IPSA ge working president Khuraizam athobuna phongdokhiba loinana Central Forces lising humpu amade State Forces lising kuntra asina irang asibu loisinba ngamdriba amade irang asina maram oiraga mayum makai thadoktuna lanje naraktuna relief camp kayada changjafam lawduna leiriba IDP singna thengnariba awa ana kayagi matang daso ukhatke Broken chair da sangsenkiba khongjang aduda implement NRC in Manipur Government of India must stop illicit drug trafficking in Northeast India India must stop opium cultivation in Manipur territorial integrity of Manipur cannot be compromised at any cost stop weaponizing ethnicity in Manipur haiba kholau ke sulauke Manipur da thokliba ethnic violence asiga iroinana Myanmar border rom daso hengalakle Thawong asi ek ki shat ek free haibadi aikhoi amatane nakal amarom da free ni haina Indian Army Chief General Upendra Dwivedi na phongdokre New Delhi da pangthokpa Chanakya Defense Dialogue 2024 da wangang laduna Dwivedi na makhata na hai Manipur ki situation asi housing normal oina urabaso tension ama oina situation fatana leire Manipur da housing problem sing thokle aduna Myanmar leba ki problem sing asiso set asida mami tare Manipur da irang thokliba irang asiga haurakfam palladuna Dwivedina makhata na hai lising ani kulhumdoi da Anglo War Centenary Gate ase mai tharami haibagi sandokhiba tonga aduna maram oiraga Manipur da chatharikiba ethnic violence mahakna yaning de haike Hairiba tonga asina thogankhiba Manipur gi violence asigi jab chaba maramni haiba hojik fawba kanagumba singna haiba ngamdre aduga Anglo Kuki War gi history ase hojik fawba chayetnaduna leiba wafam ore amade nakal animaki oina chatminaba yadaba issue oiduna Manipur state asida tense oiba situation da leiduna tangdu leita ba purak pangamdre haike Manipur da tholiba irang asina maram oiduna mayumakai sing thugai pikibadagi lanje naduna relief camp singda leiriba internally displaced people listing taruk lom singna jangjafam lawduna leiringai chirak asida society da weaponized tawbagi changsu hengalakre amade loot tawkhiba khulai sing sizinaduna nupi yauna khulai sing ase defensive force oina sizinarakli haike hiram masigi yenglaga praja singi marakta amana amapo thajanabagi wakhalon sagatpa yamna tangai fade amade nation asinaso Manipur gi rang ase loisanana bohonaba mathau tai haike Manipur state ta army amasung Assam Rifles sing deploy singi matangda palladuna Dwivedina makhata na hai Central Forces sing asigi punna kalam jamgo kuntaruk Manipur da deploy tawduna kanglup anigi marakta thajanaba leiriba sing ase makhal makha kyagi operation sing chathaduna mengkhatna bahonare nakal anigi thasaba purakna bahonabada matam khara changkhigani haire General Dwivedina hai aikhoi gi maikaidagi aranba wari singbun sagat bahaibase yaba ngamloi state asida drone bombing tawba amasung kuki militant chamapan changlakpagi wafam adu aranbane hariba wafam sing aranba wari sagatpagi khudamne Myanmar da tangdu leita daba thokpana India gi ngamkhaida mi kaya changsilakpa ase thengnai adubo aikhoi makoi ado khulai paiba ngaktani haiba khange Myanmar dagi changsilakliba sing leifam piba chinjak piba mateng pangbiba haibase refugee amada tawfam thokpane aikhoina ngamliba makhai tawgani haina Army Chief General Dwivedina phongdokhe Joint Action Committee for Safe Releasing of 2 captive students by Kuki terrorists na government da thamkiba Kuki singna fajinduna thamliba naha ani asibo tekta kaidana September ge tang kunthra ge numidang 8 fawgi manungda thadokpiduna imung manungda sinabiraknaba thamkiba matam ado loikhibaga loinana Thawal district ta ngarang ayuk pung 3 dagi haukiba pung 9 gi ban chathaduna lakhiba ado lengak na pikhiba thajaba sing matam chana thabak ton thorak tabadage Thawal khakta oramba ban ase ngase Manipur pumbagi oina onthokle haina lautokhibaga loinana Tampaki district mafam kaya daso ngase ban ase makhatana sangdakre ban asigi saruk ama oina ngase Thawal amasung Kakching district ta yamna chawna lambi thingbagi khongdang jangsinbana maram oiraga Kaithel dukan sing hangna khide aduga Greater Imphal area gi oina Khwairamban Kaithel dukan sing thong hangna khide
थांमैबन सगोलबन की मफम खरा अमदे सिंगजंगमई एरिया दा मैरा पाइबी सिंग अमदे क्लब सिंग की वॉलंटियर सिंग थोलक्तुना लंबी थिंबगी खोंजंग सिंग चंगसिनके जथरिबा बन असिबो मपुंग फाने सगोतुना पांगन ताबी मैरा पाइबी सिंग यूथ अमदे क्लब सिंगना मरा लेतबा मिचम फाबा यानिंगदे मथौ तौद्रबा डीजीपी लौथोउ अथुबदा मियोय अनी की पुंसी कनगदबनी हाइबना चिंबा खोलाव कया लाउखे था असिगी कुंतरेतगे ngasi फावबा मफम खंगदन लेरिबा ओइनाम थोइथोइ अमदे थोकसोम थोइथोइबा अनिबो फाजिनखिबा असि टेररिस्ट की थवंगने करिगुम्बा मियोय अनी असिगी पुंसिदा फतनुंगदा थोकलबदे खोरिंगमकी दायता लेंगाकना पुगदबनी हाइना ngase इंडो बर्मा रोड थिंगदुना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के पांगन ताबिदा मियामना खोंजंग चंगसिनख्रे स्टेट असिदा चथरिबा बन असिबो मपुंग फाने सगतुना पांगन ताबी मरा पाइबी सिंग यूथ क्लब अमदे लेकाई की वॉलंटियर सिंगना मथौ तौद्रबा डीजीपी लौथोउ अथुबदा मियोय अनी की पुंसी कनगदबनी हाइना खोलाव क्या सुलाउखे इसा सिंधु पुथोपिरो लेरगदा मोइना हारिबा पोतुदी मीना पुथांगम पोतसु नते हाइबदी मखोइगी लीडर म फाखिबदुगा अखोइगी इसा अनिगा ओनसी हाइबदु यामना तायोनबा ngमरोइदबा मा हाइजलगा प्रजा अखोइबु वाहनबा ममा मपा अमदी प्रजा मियाम दा हरास पिदुना कुकी सिंसिना मरा लेजद्रबा मैतै की मियोय अनिबु कुकीना फाजंगिबगी थोंग टेररिस्ट की थोंगनी मसीदा हौजिक पालिबा सरकार स्टेट अमदी सेंट्रल सरकारना दुमिनना येंगुना लेथोकपगी थोंग यानिंगदे दुमित मंगानी सुरा फावबा स्टेट सरकार अमदी सेंट्रल सरकारना सुरा फावबा लंगला लंजिन पुथोक्तबा हाइबसे स्टेट अमदी सेंट्रल सरकार की मिचंग मिखाई नाइबा थोंगनी अंगांग अनी असीना सीबा नाबा थोलकपा तारगदी अंगांग अनी असीना सीबा नाबा थोलकपा तारगदी मैतै एकोइन हौरकपा असौबा इहौ दा स्टेट अमदी सेंट्रल सरकारना दायित्व पुनमक पुगदबन अमरोमदा हैरोक अपुनबा मैरा पाइबी अमसुंग हैरोक अपुनबा क्लब नसिलगा हैरोक पार्ट 2 थोकसोम लेकाइगी मिपुन संगदा ओइनाम थोइथोइ अमसुंग थोकसोम थोइथोइ बबो लेंगाकना खुदकता थादोकनबा सिल्लो हाइदुना वाकन मिफम फमके बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सो इमा कयाना थोलक्तुना अयुक अंगनबदगी हौदुना तिदिम रोता अचत ओंग सिंग थिंगदुना बिष्णुपुर कैथेल थोंगलोंदुना खोंजंग तंगसिनख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा निंगथौखोंदसु जेएससी की खोंजंग सगतुना निंगथौखोंग कैथेलदा निंगथौखोंग चरोय खुलेन अमदे लाइ मनाई कबुई खुलगी इमासिंगना कैथेल अमदे लंबी थिंबगी खोंजंग तंगसिनख्रे तिदिम लंबीदा लाकपा गाड़ी कया थिंगदुना चलहनखिदे कैथेल दुकान सिंग अयाम्बा थिंखे अदुबो अना अयेक अमदे इमरजेंसी गी दे कोमथोके लमनांगदोंग कैथेल डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी चनम्बम माइपाक तोंबीना फोंदोखिबदा मणिपुर दा थोलिबा इरांग असी नमथनबा स्टेट असिदा लाकलिबा मसिंग यामनबा सेंट्रल फोर्सिंगना खुरक हांगदना लेरबा मतम असिदा इरांग नेमथबा ngamdaba हाइबसे इंडिया गवर्नमेंट के मिचंग मिखाई नाइबा पुक्चल सेंगबा वाटपगे वाटपदगिनी हाइरदुना कुकी सिंगना तौनिंगबा तौबदा येंगदुना लेरिबा स्टेट अमदे सेंट्रल गवर्नमेंट की थोंग असिना हंदक अमुक रिक्रूटमेंट यावबा चटखिबा नहा अनि फाजिनदुना थमलगा करीसु तौबा ngamdaba हाइबसे यामना चिंगनानिंगाई ओइ लेंगा की थोंग असे ममा ओइबी सिंगना यामना पेंदे मरम मसिना लेंगाकना अथुबदा मिडियंग चंगबिदुना फाजिनखिबा नहा अनि अथुबा मतमदा थादोकपियो हाइखे चथाखिबा बन असे सगतलदुना सिंथा क्लब काइरेम बिखोक अमसुंग काइरेम बिखोक अपुनबा मैरा पाइबी सिंग इमा मैरा पाइबी लोक वांगजिंग खोदाम मनिंगना लंबी थिंबगी खोंजंग चथाखे चथारिबा सदान असिदा पामदबा थौदोकसिंग चथबा थिंगनबा मसिंग यामनबा स्टेट फोर्सिंग अमसुंग सेंट्रल फोर्सिंगना तंपाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंग अमदे मरु एबा मफम सिंगदा ngak सिंबगी थबक पाइखतखे बन मनुंगदा पामदबा थौदोकसिंग थोखिबगी पाउ लेते हारे हंदक की चाही असिदा नोंग का हेन चुखिबना मरम ओइरगा लैंडस्लाइड अमदे इसिंग इचाउगी अवाबा मायोकनखिबा असम मिजोराम केरला त्रिपुरा नागालैंड गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना अमदे मणिपुर स्टेट न ओइखे
Bharat Sarkarna National Disaster Response Fund NDRF dagi ising ichawna sokalaba state singda tengmang pibo oina lupa crore 434 senthang kaithakre. Hairiba senpum asida Gujarat ki oina lupa crore 4, Tripura ki oina lupa crore 15 amade Manipur ki oina lupa crore 50 kaithokre haire. Handak chokiba akanba nongna maram oiraga hairiba state sing asida ising ichaw amade landslide thoktuna praja sing awama kaya mayokna khibana maram oiraga Ministry of Home Affairs na khongthang ase pakhalakpane. Interministerial Central Teams na ising ichaw na mang takhalaba sing spot assessment lawkraba matung senthang ase kaitharakibane. Walhauriba state sing esu athuba matamda senthang kaithoknaba sarkar gi maikaidege kanna honari haina pau sina makhatari. October 3 gi ahing nongaidagi kaukiba pung nifu nipan gi shutdown matam khara gi oina handokre. United Naga Council UNC na Manipur da district taret nongna semkhibagi mayokta naga taba lamsingda October gi tang 3 gi ahing nongaidagi hoduna pung nifu nipan gi shutdown tawgani haina tawramba ado Government of India State Government amasung UNC galoinana New Delhi da laklibo October gi tang 13 da makhata na isu asigi matangda wari sananaba hairakpadagi ban ase matam kharagi oina yaithokle haina Information and Publicity Secretary UNC James Hanuna thadorakpa cherol amana khangalagle. Cherol asina Naga Frontal Organization sing amade Naga miyam singna UNC na changsilagliba demand sing fangnanaba khongjang singda mapung phana sogatuna demand sing fangnanaba honamina se haire. Ngasi lining thong malem anganba sanamahe Thawalupna sinduna lining thaw achanbigi numit mahaki khubam nomaizing singda pangthokre. Numit ase Maichau singna luchingduna lebak miyam khupna Manipur amasung malemgi leikidraba thawai mirel singna lairamnenda tinanaba chahigi pangba thoramne. Ningthau nauthing khongna ing kumja chatruk ka humpu humdoi degi chatret ka humpu nakpigane chatruk ka humpu humdoi degi chatret ka humpu humdoi fauba Laikhidraba mahaki nusijabe petangagi thoram ase pangthoke matung oina thoramde mapung oiba thoramde taruk suba chahi chadagi pangba hoke asoi angam yawbadagi thoram mapung phakidraba landa laina tinana misi chadana yaw sikraba thogdo kaya leibadagi subchina pangthok chaba thoramne thoram asida saruk yaraduna NG Nongyai advisor thogalup amasung hanagi Human Rights Commission gi member na hai spiritual warna material wall luchingduna chatpa matamda asengba punsige pandam amasung mahau khangba ngamgane. Heritage site ase loop asina miyamgi mating oina lupa lakh kunlonggi infrastructure semgale makha tana semganaba miyamna tengbang minaba appeal tawjare. Tourism Department, Forest Department amasung state ki PWD singna semgat sagaliba asida puning chingsenjare. Mahang na hai loop asina taruk suba chahi chada ningthau khageng bana lining thau sana mahi holy pledge wangoi miyamge Matenga loinena lupa crore kunromge infrastructure semgale makata na semgan anaba miyamgi tengbang pibinaba appeal tawjare. State ke Sanamahi Temple ek amana yengsilaba Lord Sanamahi First BN Manipur Rifle wangoi dagi pukhatkibane haike. Tabada yamna nusiba amade thamoi sokpa thodok amada ngarang October gi chechet amage nongthel pung ama khairom tabada Hairok tagi wangsing tamna cheliba turelda Iraq nabadagi sukna tagi chahi amaga tha taruk lum tangairibe maibam malem allies angang macha lekhidre piklibe angang asi lekhidre haibage pau hekta baga like minded group LMC Manipur Executive Council na ngarang numidang khudaki oina warep loraba matung ngasi ayuk pung mapalom taba matamda group asi thongmisingna lekhidrabagi yumda chatuna mahaki apokpa maibam tampha apokpe maibam ongbi kampita Laikhidraba mabok maibam ongbi sumo amade imung manung ki awabada saruk yabaga loinena acha athak sing amade sel oina lupa lising ani tengbangkre. Asum ran mai ta tawdok se amona ko doktor sunu mi bagi lon chatta mi bagi khong chatta ahal loraga naraga ye ka sibu na tana si musi ko amona sumaje thok dana ba non ji sol khuram bi ko ju khum dege yam numai de maram di andak se koi swai sida lai si lai re ba uyan de le sabi ma bi ta mam si re adagi lamding da ama ka swai tam sam si ram si re aduna mari chat le ba baru phau su mari chat pani mai to ko awa ba se uyan dagi
lamding sumain laeba aduna hujing matam khara angang no bijing ji singda karida lambi da usel sana baje matam khara chikhe minisi sum langkhal laiba sum mari mari chalaiba wangjing turen je koina khang padagi ni mi dara si de ba khoi rong bi jaga da huji angang ahan ko idui ne ba oi doi na koi ne khang pa aduna mak si de Manipur Police amasung Central Security Force singna set asida law and order sing ningthina ngaktu na pamdaba thodok sing thoktanaba jing amasung tampaki chingnaba mafam singda lepa leitana paksana combing operation sing chathari security ki apunba team amana Tengnopol district ki manung chanba senam khulda chathakiba search operation da country made lethot gun ama kg nifuni palumba IED tara kg kuni thoi lumba IED tara mathoi country made grenade nifuni thoi 36 hand grenade turret Chinese hand grenade ane grenade tube launching ane petrol bomb kuntramari 12 bore rifle ama magazine yauba .22 gi pistol ama country made pistol ama pompi ane M16 gi magazine ama pompi ammunition mari kapa yariba nomai maru yankhani thoi nomai takning tara manga detonator ahom battery mari amasung Motorola RS ki charger ahom fagat pangam khibaga loinana fagalaba polam sing Tengnopol police station da sinakre haina police ki paw aman haire state asida thokliba ethnic violence sing asigi yenglaga security force singna national highway animakta pochai puba amasung passenger puba gari sing asoi angam yaungdana lantholang sin tongnabagi damak search operation area domination amade naka checking sing pangthoktuna lakpagi saruk ama oina national highway to Imphal Dimapur lambi amasung national highway number 37 Imphal Jiribam lambi asida punna pochai amade passenger puba gari chamaga humpu taruk amasung chamaga kun asoi angam yaungdana chathok chasin tawhankre haire Amaromda highway ani asida checking point chamaga tara hangdoktuna security force singna vulnerable oiba location sing yauna security convoy sing patrolling tohankre haire ngasi 2 October 2023 gi Gandhi Jayanti ga mari lenena Tulihal Mayalai Kai Welfare Association tamwana sinduna social service for promoting the importance of human relationship haina one day social service game ama club asina konba jaga singda pangthokre hariba social service game asibo mapung fan bagi damak mateng pangbina khiba amade saruk yamina khiba khudingmakpo tamwa club ki president amade executive singe maikai dege thagat pa phongdorakle makha tabadasu club asige thabak thoram singda hena support tobiyo haina thamlakle Bethesda Foundation for Women and Child Empowerment nonena sponsor tawduna New Canal Village Loktak project angase We Serve Because We Care haiba theme da nomagi oiba free health camp ama pangthokre ngase pangthokiba free health camp aduda Dr. Jandum Kolmai District Immunization Officer none Dr. Fami Kolmai SMO Imphal amasung Dr. Lanjangung Kamai MO Khopum PHC singna saruk yaduna punna khunja chamarom health checkup tawkhibaga loinana lemna hidak langthak sengyan thoke health camp asiga mari lenena Bethesda Foundation for Women and Child Empowerment nonegi founder President Dr. Azina ngase pangthokliba free health camp asiga maru eba basic health facility mapung fana phangba ngamdaba amade lairiba khunja singda asigumba humanitarian service sing pibagi damak harawa amasung nungaiba poi haike Nation asigi state pumbada pangthoknariba National Cleanliness Day Swachh Bharat Diwas 2023 ngase None District Administration da susinduna ngase Swasthya Hai Seba Campaign 2023 haina None DC Office Complex da pangthoktuna paksana None DC Office Complex da lamtu sengbagi thabak sing pangthokre ngase lamtu sit sengbagi thabak ase None PhD EE Thanchui Panmaina luchingduna None Police Longmai Bazar Board ta tongan tongan ba bank sing staff sing Longmai Bazar Youth Club
LBYC दुकानदार सिंह अमदे NGO सिंहना मरु ओइना Action for Welfare and Awakening in Rural Environment Aware Rural Institute Community for Health and Development Richard सिंहना सरुक यादुना इजई तुरेल खोंग सेंगदोखे National Cleanliness Day ase ngase Nungba Subdivision Khaupum Subdivision Hauchong Subdivision amasung Longamai Subdivision singda mari leinaba SDO singe luching makhada pangthokibaga loinana numit 13 ni chupna chatharakpa National Campaign of Swachhta Hai Seba Lisingani kunmarigi thoram sing ngasi loisinke Kumbi Assembly Constituency ki MLA S Premchandra ki thosal makhada ngasi New Generation Forum Kumbi asina mapigane Kumbi asina housing state asida akiba fangna kang chikpadagi sandurakliba dengue laina yauna tongan ba makhal kya gi laina layong singdagi kharada oirabasu ngakthoknabagi pandamda cleanliness drive ama pangthoktuna lam tu sit sengdokre Cleanliness drive adu welcome to Kumbi dage Kumbi Kaithel Fawge Nag Yata Amot Akai Sing Sit Sengdok Kibagaloinana Upan Sing Thajenduna Upal Singi Makong Singda Sunu Taiduna Lambi Pareng Asigi Damtu Sit Sengdoke Kumbi Kendragi MLA S Premchandraga Homin Kamina Rakiba Lising Amaga Jamapan Marfutara Mathoidage Marfutara Nithoi Metric Batch Nasem Kiba New Generation Forum 29 Kumbi SCSige Maru Eva Thopu Basing Secretary N Opendro Advisor N Noren W Thoiba amadi atai volunteer singna kendra sing asige yamna maru oriba Kumbi Kaithelgi amot akai idam nana singsu sengdokhibaga loinana laina tina mahik matai degi ngapthoknana ba hidak singsu volunteer singna kapthoke Amaronda mafam khangdana ngasi fawba kuki militant singna miyoi ani fajin khibagi mayokta lengak na karisu tobong amdana leibagi matangda Manipur da chathariba ban asibo mapung fana sagatuna Kumbi Kaithel kana khidre dukan singsu thonglona ke North Eastern Theatre Association Neta Hingang Sinduna Kontha Khabam Development Club Association da Lairiba Art Form Singe Taibang Thadokuna Lairam Lenda Tinkraba Artist Singi Mafamda Langban Hisoi Katpagi Thoram Pangthokre Thoramga Mari Lenena Neta gi President Senjam Nimaina Haikibada Langban Hisoi Katpagi Thoram Asina Laikhidraba Artist Singbo Aikhoi Gatnadana Lairiba Mari ni Haibadu Udle Thoramga Mari Lenena Wagang Loi Singna Haikibada Laioi Kraba Ipa Ipusina Matam Aduge Nad Chatnabising Jackson Nangakuna Thambirambana Ngasidi Malemgi Miyamda Manipur gi Art and Culture na Achobo Fida Amakan Bangamne Haibada Haimin Bathokloi Maram Aduna Aikoi gi culture ge masak ase tung koina mangdana thamongna ba honabada mipum khudibangna Achobo Thodang nominasi haibana chingba wafam kaya thamnake Laibak thiraba thodok amada ngasi ayuk Pune gi Wagdanda helicopter ama pokhaibada helicopter aduda tongliba miyoi ahumak lekhidre haire helicopter ase Wagdanda leiba Oxford Golf Course tege Mumbai tamna paikhibani haire Maharashtra Nationalist Congress President Sunil Tadkarena mahaki laifam Raigat chananaba charter tokhiba helicopter ni haire helicopter ase Delhi da leiba Heritage Aviation na Sandokpa Augusta 109 VTE VV ni Rescue team na mafam adu yaubada helicopter adugi part sing machetana kai khibagaloinana miyoi sing thiba khangdana maina chaktuna leram ke haire Kohima district ta khundariba Garo Kuki Khachari Mirkir amasung Nepali Gorkha community singda High Court certificate IC amasung permanent certificate PRC sing pibagi khudong chanabagi damak Deputy Commissioner Kohima Kumar Ramnikana Anova enumeration exercise tongnanaba notification ama thokre Official oiba notification asigi matung ina Nagaland state asida 1963 ge December amagi mamangda leirakhiba Garo Kuki Kachari amasung Mirkir ge lising amaga chamapan nifu ge December ge tang 38 gi mamangda state asida leirakhiba Nepali Gorkha singna IC amasung PRC certificate longnabage ming chanba yagani haire
Enumeration तौनबगीदमक थबकसिंग असे डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस दा विलेज अमसुंग टाउन लेवल दा अपीबा परफॉर्मेंस सिंग सिजनदुना पांगथोकने Enumeration सीट खुदिमक विलेज काउंसिल की चेयरमैन नत्रगा म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन सिंगल लोइनना मरी लेनबा गान बुरहा एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिंग अमसुंग मरी लेनबा कम्युनिटी सिंगे रिप्रेजेंटेटिव सिंगना काउंटर साइन तौरबा मतुंगदा कमिश्नर की खुथांगदा नागालैंड होम डिपार्टमेंट दा थगतुना कैबिनेट की डिसीजन लौगनी हारे जिरीवाम सिटी ब्लॉक जिरीवाम की हिलगाट ग्राम पंचायत दिवोंग जीपी सोनापुर जीपी ना मागी जीपी ग्राम पंचायत सिंगदा सिनबा ग्राम सभा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीजीडी दा द पीपल्स प्लान कैंपेन 2025-2026 सिगे चौखत होंगथांग की मरमदा खननेनबसिदा ब्लाइंड डिपार्टमेंट रिसोर्स पर्सन क्याना तोंगान वरल कया पीरिबसिदा मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट जिरीबाम ब्लॉक ना ngaklau piriba self help group members amade village poverty production BPRP gi gather singsu saruyakhe aroibada maroiba pausing amu hana pijare उख्रुलदा लमगी वाहौदगी खुंजा मसेल खना चैनबगी थौदोक्ता मियोय अहुम सिखरे कया अमना असोक अपंदंखरे MLA अहुमना शांति पुरकना बा अपील तौरखरे नुमिनिनी की मनुंगदा फाजिंदुना थमलिबा नहा अनि थादोरक्त्रबदी कोकोमी वुमेन विंगना अकनब खोंदंग जंगसिलगने महात्मा गांधी ना पामजरंबा नॉन वायलेंस अमसुंग पॉलिटिकल की ओइबा पामबै सिंग सिजिनदुना प्रॉब्लम सिंग एसिंग सॉल्यूशन तौबा दरकार लै CM बिरेन नॉन वायलेंस की पामबै सिजिनदुना नाकल अनिमक्ता शांति की वारी सानरबदा इरांग असि सॉल्यूशन पुरकपा ngamgani थाजै ओ इबोबे मणिपुर पुंबगी कौरिबा बन असिना थौबाल अमसुंग कक्चिंगदा चावना कायबा पीखरे ग्रेटर इम्फाल की मफम सिंगदसु लंबी थिंगले अमदे कुकीना फाजिन खिबा मैतै नहा अनि की मतंगदा UN जेनेवा ऑफिस ता लेबा ब्रोकन चेयर की ममांगदा खोंगदंग जंगसिनक्रे ngasi gi oinadi Mami TV na sanukjaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjare mayambo mukahna khurumjari